Moj pristup i smjer kojim ja idem je krenuti od individue. Kolektivno izlječenje, kolektivno buđenje će biti moguće kad određeni postotak, da, uvijek govorimo o toj kritičnoj masi, međutim da, kritična masa je potrebna da bi u krajnjoj liniji informacija ušla i u polje. I da bi onda, kao u onoj priči o 101. majmunu, kad određeni postotak majmuna naučio prati voće u vodi, onda informacija se automatski prenijela na sve pripadnike vrste, onda kreće val. Međutim, mi nemamo kritičnu masu. Nemamo kritičnu masu ni ovdje, nemamo kritičnu masu ni globalno gledano. Ljudi dosta pričaju o masovnom buđenju, posvećeni su i toj misiji masovnog buđenja ljudi i osvješćivanja. Pa ja mislim da bi to išlo tim smjerom kad ne bi dolazilo toliko puno novih ljudi. Nas više nema 5 milijardi, nema 6, ubrzano raste. Kažu da više nego ikad osjećanih ljudi, što je logično jer je više nego ikad ljudi generalno. A sad u postotku nisam baš siguran da ih je više. Pa zato kažem, dolazi jako puno fenomenalnih klinaca, osviještenih sa nevjerojatnim sposobnostima. Ja tu stvar dosta pratim i u muzici. Klinac koji sa 6 godina svira džez. To je apsolutno nezamislivo. A da nije prije, naravno, maltene sjeo za klavir uopće. Odakle je to došlo i tako dalje. Pa onaj mali koji je fantastičan fizičar u Engleskoj, ja mislim da je. Pa čak našao sam jednog malog koji ne može promašiti koš. Znači imaš ga na YouTube-u, ima 4 godine, puca ovako iza glave, stave ga na 3. kat neke zgrade, dolje je koš. On ne može fulat koš. Međutim, s druge strane dolazi jako puno ovaca. Nažalost. I te ovce od ljudi, eto, čini se da su još uvijek u većini. Misliš, što bi se trebalo tu promijeniti? Odgoj roditelja, obrazovni sustav, sve.